Radio San Gabriel Digital. Kamisaki Gilat Kuyakanaka, Asiñani, ya hasta jueves, oron Caractán, o Gilat Kuyak. Manecaron Atapta Patuca Provisto Canacana, Dios San Gabriel ist abharacht, Alwatarum Kama, Hay Kamata, ya está Cachat Utjawina Camaro, por Rotani Parakik, Gilat Kuyakanaka. Provincia Tocanacana, Chiturazanja, ya está Yapump, Uyuamp, Hay Kamay Kamart, Web Haraktan, Nia Uta Unicata Sarjañani. Sasina wakistas hapachatan kaukana kanta haypacha sarantan hayuk kunateja nia pusi hayp upacha harak ukatja nia pes hayp upacharo kiwa por hañan rajat lupin lupkat
no así va una caja kamart oaña munasiñampi kamart oaitan hilat kuyakanaka hichuruna kanja kunas wakiseja ya está munasiña hayukawa hilat kuyakanaka hayuk satoqet pan wa nanakaja satoqet samtani panakajania yan qachasiña yukakunkinpikiwa sarant arakta no ukajaniw aski karakiti hilat kuyakanaka a ver, Xatoqueta, el Alto Marcanja, Walipunía, juntas vecinales, vecinos, Jupanacasa, Kamsap Gestichuruna Canja, Haniu Irna Kawinaka Utki. Alcaldesa Jupa Callant Irnakt Awinacampi. Kakamaki, Haniwa Tuk Eñar Tukitejas, Armasiwa Japjetuas, Asin Wali Arst Awap. Kallena Cascala Yochtapita, Hayukabaki. Haniuni autos mantjeti, autos muy uniwa. ¿no? Muy un kipanjay, hasta pasajes irjata y así pjiwa. Sasin sa apjarakiu. ¿Qué tiene que jupana? Yas enak awinakam kalyant asaja tuk eñaro tukuña hilat kuyakanaka, ¿no? Hayukao. El alto marcanja hilpacha hichuruna kanja y hasta hacha tupunaka lurantañani, distribuidor lurantañani, así. Kujama teja que se están Puente Bolivia, hayukanja, hichay kuna lurano fierna caraqueja, kao ñamakiptawaje, hayukay, ¿no? Y hasta auto kurainach, alay, muy nipke. Chaste que tiene acá te jaipacha uxatoquen cauquete alcaldía utaqueja hay kaman caja nakan hakap kupanasti no jania gilat culiacanaca yakin sanak tapara hichaja kaisa extranca de Río Seco hayukan ukip karakio callant oyapjara hichawa fierro hayukanaxa maizar muizaro como una kayasip karaki no may kay senkata ukip como luraña callan armas y wajapa sasinwa na casa walipu yaktata as asipjaraki hilat kuyakana kamas karakiñani y wasana caja kamas na saber onhtasiñani ya onhtasiñani askispa ya bloque loranta ya kapana casa pero hiwas kama ukhayan khachasipta bloque rantañan takias bloque rantanay pero ya kuyakanaka ya hachata uñasip jaraki hayu kamata kam hanwal ha yatichirinakas ukakip karaki kayuki hutant asip que kaisa ayu hayuk satoqueta hupanakaj mait oyap jaraki kun saka maestros rurales hupanakay mait oyap malla curricular ukat incremento salarial hayuk nak mait oyap jarak pero gobierno satoqueta ministro de educación Edgar Pari jupak sawera kiwa niau arus kiptat jupanakam kunat untasip únicamente untasip no hayu kau han walt awinakaj utki el alto marcan acá Bolivia marcasanay kunas han wakis yast on haptan no untas haptan yes marcham sarantañani gobierno kirinaka east aphet pansas walipunia hilat kuliaknaka kamata unas uti. Pero chaja padres de familia para que ya quieren unos tasip canej nana caja o unos tasip para kikiwa. Sasin sawaya para aquí. Kama chañanis. Hay caroja y hasta fejube que nia amuita haraki unos tasip vina kamsaran tañak. No? Hay auge kanaka. On si vina pikiwa con hikipan hasan sapje. Chasti unham samit arakta hilata kuyak naqtasina utki bloqueos utki hasta empresa yan qachata aynest ayawina campiu saranta pupanakaja qolqasito qet kawkansa naqtasina ka utki hayu karu saranta pupanakaja empresarios panakas lupipji waliponi no Anchito Razan Santa Cruz Marcano Gilpacha empresarios panacasarant awakapkaraki hayuk satoqenwa y hasta maimay empresa nakaja nairaro hayuk kamata Santa Cruz Marcaja yes nairaro
mist'araki, ¿no? Hilat kuya enaqta awinaqtaypi. Hilat kuyakanaka aruskip ascarakta niawa kuyakanakas purt anipjaraki hupanakampiwa aruskip arakiñani kamachkarakiñani hupanakampi aruskip añani hilat kuyakanaka hilatanakas pasirunnakan purt aniwayapjaraki humasa kuyakita hilata hawil tatata hutawayam hilat kuyakanakampi aruskip añataksas en wakist atarakiaka wakichaweja maymaya hilatanakasa kunateja lup'ipki amuyt'apki hayukanaka aire hutant awayapjaraki kuna tantachawinakasutchi comunidades taypinakan autoridades panakas hawilt'ere jalani wayapjeka kipka wakichawero hayukamat panaka yasta qanse wayapjaraka hanukaja kuna lup'iwinakas utchi hayuksa amuyt awayapjara markachirinakan amuyt'apjañapataki humas hilata kuyaka lupi ñamatak tamay no hayu kamawa provincia toqanakan akancheritas aptasita apjaraki akawakicha no hayu kamata yasta kuyakanakaruwa katoq arakiñani aksan kapjaraki hupanaka huparakaro hawil arakiñani aksa toqer makat anipjam sasina panakampiu aruskip awayñani hilat kuyakanakuna pachaja makiwa sarantaraki humas amuyt aymonsta hilata Cuyaquita, 283 25 70 ucaja kunakar haust asin hayas amuit ora kiñani niawa pusi hype upachat japatunka katampe jaraki cuarto de la tarde con 20 minutos kunas wakis yakapanakan ja ya hype o akulli hayukam sarant apjarak pach nemas yungas junto marcan hayukay no hype akulli usasin es ukat mapacham enakt oñani es utaro sarant oñani san hayuka amtawinaka utjaraki hilat kuyakanaka provincia toqanakan hayuka kiwa hilata kuyaka hichurunakanja qamart ataskaraki gobierno sankinakasa yasta kamsasip kesupanakaja inaqt awina kamsarant asipkaki masay posa ka gobierno sistanwa presidente Evo Morales presidente Luis Arce upayampe Luis Arce, Ucatja Central Boliviana, Jupanacampistanta, Asiwayapjarakiwa, acá incremento salarial, Hay Uxatoqueta, Aruskip, Añatac, Saranta. Una teja, Juan Carlos Guarachi, COP, Uxam Pejenstereja Sawineja, Tunca por ciento, Maitawait, Hayuka con Kimpi Saranta, Nene, Ewisikatis, así. Hichaja mantawasin Aruskip, hacen Hanikam Sawayjarakitanza, y hasta caja 15%, Hayuka Atane, a ver. Básico katja salarial toqeroja pesca por ciento hayuka makir hatatan sasinsa hayuka ya te viene cas ut ahora que gilat kuyakana jamás ya está kuyakita juana gilat kuyakita makat anip jamak sa toqer aruskip oñani ya supana kaport ani waya paraki uksa toqet halani waya pacha gilat kuyakana kupana kampiwa ya está aruskip arakiñani ni patunka mayanik atampeje asistano pusi hype o pachata. A ver, exacto, quiero jutant, ahora que Cuyaquita Maritza ¿cómo se llama? Artiaga, ¿no? Artiaga, que es provincia Murillo, el Alto Mercado tant ahora que baja vicepresidente Jayuca Maraquiwa, Casona San Felipe de Ceje, sector 9 Jayuca Satoquetay jutant ahora que a ver, Cuyaquita Maritza, Kamisaki, Aske Pukipan. Walik askay pukipan ay hilato kamaraki takpacha marca chiruna karusarun ataraki. Waliki kuyakita Maritza y hasta a ver kuna wakichawina kasut hanuka hiyatiwina kachut jarakartas kakim. Waliki hilata nanaka por anuaya ptwa anchita kagnerte manikuyaka secretario de Porta Estantal de Jupampi Chictata, Eñataki, a urbanización San Felipe de Seque, sector 9, Hayucaner Atascaraki, con cargo de vicepresidenta. Nanaka Waktayaptuama, un pequeño proyecto donde se va a realizar el censo vecinal. Kunataki, Nanak Pastum Tapt Asiñataki, Haktapt Asiñataki, Kaukane Ptanza, Kauka, vecinos, Ukasa Kasipharaktan, Hayukaku, Wintampe. Hilata, Ucamaraki, Nanaka Yaptua, la Junta Vecinal de la Urbanización de San Felipe de Seque, sector 9, Tacpacha vecinos de Los Manzanos 354, 355, 356, 357, 358, 359,
361, 362, 363, 364, Ucamaraqui 365 y 366. Hicha domingo 30 de abril, Ucawa Haktap Awinak Apasini, Kunakiteja Censo Vecinal, Hayukatakpacha, domicilios Ukanakaroa, Makip Atane, Ukamat Uñicht Añataki, Kuna. Uma instalación ukas faltich energía eléctrica ukach faltan kwa hayu kamanakat nanak pachunya kip asnyataki ukah visit ashtarakin ay besah nyang kachawena casa naira marcachiri comunarios ex comunales ex apoderados para que ukanakas ay besah makira ki mantan taimon hapharak kwatwal nyang kachawena ka ay besah utharak hayu kat khamau nanak pach más seguridad como thanya patake unya kip asipta hayu ka censo toqempe. San Felipe de Seque, Ucaja 198 lotes, Ayucau Hactap Atane Domingoro, Ucampi Rusa Utjascaraquiwa, Hucampi Pasere, Hutkane 7 de mayo, Ucajutjaraguiquene, Ucaroja 21 de mayo, Ucau Kimsa Domingo Naunanacatuk Ayapaco Censo Vecinal, San Felipe de Seque, sector 9, Hachpacharaqui Ujilata, 37 manzanos, Ayucamaneo. Ucampirusa 583 lotes Ayucamaraqui Kat Azucat Market, Iwasaja Haltañan Oxasina pa domingo, Anchita 30 de abril Ucanja, 12 manzanos Ayucactap Asine, 7 de mayo Ucanja, 12 manzanos Ucamaraqui Cucat. 21 de mayo Ucanja Tap Aserequinewat últimamente 13 manzanos. Hichakutenja yatao caucnetes manzanos Ucanacanach Hayucanacao suite Apañapa con sus documentaciones que tienen a la mano. Hayucampi propietarios Hayucam Hopanagaja, Unit Atajañapata que era aquí hermano. No, Cuyaca Maritza, Axatoqueta, a ver, Saweñani, Churunacana, Axatoquet, Humana Kamakita, Asipjata. Tumpart asiñay no kitena casa que sip ya no kitena casa chaktawa haphatana taqi kana kanuka ina gayuk sa toqecha por tani pariki Hani unanaka censo vecinal ukamakini unanak pachakiu haktap asipja hay komak onyang kachawinaka suthara ki hay veces enja faltar aquí wa instalación de alcantarillado kunayman necesidades ayukama uthinanakan makita alejados ukama San Felipe de Seque ayukata unanaka haktap asiñane kunakiteja ma progreso hayukam utjaña patakira qawqani ponsaktan taqna hakanisha aybesaja uthiwa lotes vacíos sapjewa baldíos sino caso utjaraki kwat ukato qinakawa akañan qachirinaka luntatawinaka mantjaraki wasuru kiwa escuela San Felipe de Seque 1 de octubre toqorosa kham ñan qachawinaka utjaraki ki kwathanewa askiki tukaja kunaymane utjawinaka ro nanakaro makita inseguridad soy komaraki ukata hayukata unanaka haktap asine poña kitinaka punis akan haktan sasin kun haqanakas hay veces sin sapharikne hiwasta ipinkas kiulun tataq sasin got hayukas chiqapuni hayukam uñakip asinyan tumpakip asinyan hayukamatawa ka asambleas walhakutiwa aka punto censo vecinal hayukam nanaka trata parakta reuniones generales ukanakana kuna pachateja ka enero paksit pachawakana nakan ma proyecto wakt esinyan hiwas pachuña kipt asinya sataksa sin ukata nanaka wakt esipta ukaja chaja pasire 16 de abril hayukama asamblea general utjarakina hayukanawa prot aswajaraki chiqapon haktap asqañan lut asqañan sasin hayuka internamente hayukama hilata Wali que Cuyaquita Maritza, a ver, Cuyaca, Jumera Karstawema, Kuna, se están Lurawina Casport, así es Canucaja, proyecto toquetja, kun jamás Caraquiza, alcaldía Oxanquena Camt, así siptamte, Taquinaca, que se están callenacá, kun jamás quizá, los Jana Utjite, Cuyaca. Wali que hermano, Nayaja, hacer esta casa, Nanja, Taquicuna faltesto, Haneu completo Utjite, Comaraquio Callena Casa ni asfalta taquete, gobierno Inamayao Maíz, Haneu kunas purinkiti inamaya comprometese alcaldesa haneu utkit obrana caja obrana kuchasa sauce alcaldesa pero haneu utkit hermano uknar asiris tukat kasunan también ratero naka utkilun tatana ka utki mayao escuelata utanaka absub kwat ukati chago censo vecinal lura sap kwat haktap ese ka vecino naka qawhanis qamap qawhanis hanukan qamapki ukalaiku lura sinaka censo vecinal hilata. Ma módulo policial ukaj utit uksatoqena?
Hani utkit uksa toqin módulo policial hayachiqan utki. Hani uksa sonan sector 9 utkit Villa Tunari uksan utki. Hiwas Ya. uksan hani utkiti. Hani utkitej. Ajá. Pero akam arumana kastikun jamás sumana caja sarant abjarat con ate yaqip irna qirna caja hilata na casa hanuka kuya kana alta sibina kampeja yast aruma kut hapje utjawina caro akam luntata na kat utchi caja kun ham seguridad ukaj utji uka zonas acá si están wa zona San Felipe de Sec uksatoqena yakita. Hani utkiti seguridad vecino nakaki unchukis qapqa mayni vecinor haita seño intarapitata usa hani seguridad utkit hani policiales módulo policiales utkiti kwat hani hiwasa ki pone untasqtanu ka ki pone kwat may purintan ya hasta absoluta que je utach usawasi que je kwat hani kamachani hamajete hermano vecino nakak may pristma módulo policial may pristu kasonan sector 9 hani utkiti ni 7 utkiti hayachi qanut bilatunari utkit hermano vecino. No caja Villa Tunari, ya está Ayucates, Hani acá si están San Felipe de Sec, Ayuca Inachay, ¿no? Ya caja Lajar Saraña que Hayuxay, Cuyaquita Maritza, ¿no? Niapuni Mercedario, San Felipe de Seque, Hachao hermanos. Kunaki teja Puente Seque, Ucat Caldanesina hasta colindante, casi llegando al cementerio Mercedario. Tunca sectores Sucamao, San Felipe de Seque, juntamente sector sur del distrito 4. Hayucankio, hermano Nanaka, sector 9, Hayucama Parak. Ucampiru Sakun Hamate Hayachica, Chicaguat, autoridades nacionales. Departamentales, municipales, maquit arm atakipe, kuna kite poa que hayo kan bikinana ka irnacht así para tux ni pone pasire 2021 kansa ni a pierde wata hu kama que per maquit unachta sa para hayo kamata maquita recupera wata ra que ugasquat hichaki pone o kaltasis ukan biki o maquit trabajo hotjas que poan biki pero de otros fuentes no hay hermano hayo kan maquit que para waki pone otji kan pero sai bisa más que todo seguridad ciudadana kunay manda walha kutisa audiencia suthora ki kauknere teja comandante del epitunari hayukampe ukampiru sa hupanaka sawa para que tona nakaro humana kaust ane preta sin kwat nia kite epsota lo utanaka kwa hanika machanyu khakis chaqata jihai inamaya ay besa sa pro alcaldesas akitan hay hakchih sin kwat ay besa makita no importa que antes o kama que o quat suit atakira que o kamara pamara chihai alcaldesana ya irna katapa quat ma kim samara ru kamblot aspati sa sin hayukam ni asarnaq ataskiu irnaq ataskiu panakampi pero ahí ves a colquesito hanot tikiti sabjo desde gobierno central todavía entonces nanaka kauknedita kafe FPS hayukan sa solicita parakta kam kalina ka adokin ashaspan sa sin quat uthiwa sa pheukat naira katwali somnia sa uthane wa kamlo anyan so sine ya saranda kwat nia kiti aprot as karpetana ka hukhatha chaqolqe han uthit sa kumaru sait ega paragito hayuk suit apham hayuk kama gegara ayu sa wali politika ra ki apna qasi kaukne de ha wal ha fehobis ayu sa paya kimsa nia pus hay kom hama ki unyar ta khara fehobena ga huksatak satakan interés personal ki uthara khilata kwat hayuk kama na katkhana ka urbanización o khipal hayuka maquita nanakata kanwal karakiti Caucneres hermanos Camant Awapelnacht Editanto Nacional Departamental Municipal Hupanaga Niakiti Ernacht Hasinha ma Takinitak irnacht haspan sa sinonos. Niya kaya campaign to ken klaro kak political color sa sinsawaphe pero kuna pachat irnacht hapre hayu kak tiapat irnacht hapre niya pa. Kau kunete han hupanagas munapkis hayu ka nakampis iwalat irnacht aspan got. Haniu kumakara kita ibisa. Han humanayan hakihaktat got hanin na humam irnacht kirist ukan directamente nagas utkara ki hermano. Got ukan nagawali askil yakin na nakatake urbanización arumas kito na nagarkipanje apre tu ka umakitara ki hermano. ¿No? A ver, Gilata, Acoyaquita Maritza, con Atecomaja, presidenta Hayukamata, cha vecinos Jupanaka, Humaru Kamsa Siptamsa, Kamhani, Irnakawinaka, ni obras uka utkit, y hasta Kalinakas in lak aki, hasta autos jalanigo jala cheja, y hasta lak polvo que pachayas, ist asociación año chawai hap Hayukam. Kamsa Sipkisa, vecinos Jupanakaja.
En sí nayaja vicepresidenta uko cargoja. ya. Presidente maine uthaski churo anchita orasana epitunari taipinarak ma audiencia ukatoqen qat asiskukat han pult anagarak itupa han kupan pult ane phargeriskat presidente Bartolomé Chauca Tarki hupao presidente ayukamir phalt askarak. Hay veces en acá último gestión ukanja 2000 nanakaja 2021 diciembre ukawa posición aswapta acá diciembre tukt ay phagerakio. Ukatay binja irnaqt awata haniw hanet irnaqt awata kiti kunayman ma mejoramiento ayukastoy lult asiwa pa proyectos a diseño final nanakanut hapjeto pa avenidas grandes kunakit avenida imperial mais atoqetja maine hanan chachagarakit pero uka colindante colegio taipirma colegio paham colegio nairaham a proyecto a diseño final lult asway FP0 man ahora que a prot atas kunaskot kolkanot hit ayukarosait at Cuatjacuna que te japoa 2021 ucahniawa nia por perder y estaba cuat uca recupert a parak nanaka movilización a parak más que todo el hermano presidente walhal nacht arak ayuka matao ejecut aswag pro POA 2021-22 hichaja en ejecución y estamos en POA 2023 cuat ay bisaja vecino naka hanit takenero chui manaka parpult en hamagite críticas uthaska que mira ne acá no gustito acá no valikit así cuat no importa ukamar pachas pero se está trabajando hermano. Ukan pirusa ay bisaja ukan lak atakinaka ay patat suk amping san skamksnan hayu kama sa sin vecino naka reclamt así para que mira kama kistan de urbanización San Felipe 22 año negeo hilat y a cámara ani 23 año 2000 hayu kana creación aputjatain ukwatja aniwa masuma progreso utkite hermano hayuka ullaki cuamperosa hukat sarant akiñane hayukam irnaqt añam ukama kisip aibisa alcantarillados falta kipun kam epsas toqero solicit ataraki ukat toqet mak ita retardances hupanaka sapxeu kimsa phaxi plasonja instalt atajane usesin ukat hani ukama harakite pasaway khiwa kimsa phaxi soxta phaxi llatung phaxi ukareshinay acha a ver pasjara kitayna sacha instalañane sasin kot hup sapkir kimsa phaxu khani phoqt asip kite ko reclamt asta hani trabajidorunaka utkitakan ukat komtartan hayu como que respuesta naka pa hayu como kita taqikuna sa llakikiu hermano pero sa paciencia ampikiuna naka irnaqt asip karak como sarant asip karak hermano. Waliki kuyak, a ver kuyakit kuma hasta waraki maksatoqeta a ver, yateqañ utanaka kunjamaskis wawanaka kunjam suktatoqena yateqt asip karaki. Waliki hilata kaisa urbanización San Felipe de Sec Oxampa escuela otje. Ya. Toca escuela también falteo aulanaka, sillanaka, kumanaka falte uka escuela rojanera que kuna proyecto nakas por enquete ukama hermano cuarto medio kama otke básico cuarto medio kama otke escuela en 1 de octubre promoción kama otke ukat series nach uksar uñak tipir hutap kaspa acá alcaldesa nakas acá nakas proyecto nakas por inispa hani utkit aulanaka falteo antes as profesora nakas falteo kama hilata Wawanakasti wawanaka uthiwa estudiante naka waljaje unairjanaka nutkanti chaj waljaje waljanaka wawanaka estudiante saraj 1 de octubre roj ya está pa colegio kayu satoqeno kamas wawanakaja waljausi yateqir wawanakani mas waynanaka su kamaraki kunas munasijay hasta yateqañ utanaka aulas istanay hilata kuyakana wawanaka sumpacha yatint apjañapataki qont'asiñanak pupitres hanukaj mesas sillas kayu kamay chajan hayjañapataki ventananakaj sumaña paya hilata kuyakanaka pero alcaldesa yuksatoqet haniwa amt'asip kituti sasina hupanakas asip karak anchito rasana hilat kuyakana killakiwa akamas estanin karas estana yukapi haypacha zonas urbanizaciones toqanakanja haniwa obras ukaj gallina casa laq'aki hayukama hilat kuyakanaka sarant ataskara kamaskara kiñani yas alcaldesa huparosa sawañani y naqt'añani kunata ukatakiw yanapt irinakapa utji yanapt irinakapaj sarantap jañapawa maymaya zonas tuqanakar uñakipt'ir kunjamaskis kunamay winakasa munasi no ukata lujupanakaja lurap jañapatak hani qolqasitus usicheja y hasta
caja vecinos upana casa y nacht añapam yanapt apjarakispa uka utki hilat kuyakanaka kunate provincia tokenaka taxa tokero jutant awajapta provincia tokenakanja utki acción comunal hayukam sarantana ichutanwa irnacht ire no chaja kam zona token hakasanayas munasa mistan irnacht irek palas aptasita cuatro picotas aitasit hayukamay kilat kuyakanaka. A ver, tú eñataki Cuyaquita, vecinos, supanacas, así pachanchito, arasan camps, aweñanis. Na vecino na carosa monta acá zona San Felipe de sector 9. Ocana carosa monta acá censo vecinal autjani acá domingo, takpachani oka ninkara Culiacaj palawayo kuna sectora naka sutjani kuna nakas lurasini ukar suyanta phaspa vecino naka puntual 9:30 uqailtani ukamaru nanaka hawstir hutap maka acá medio de comunicación naru hutap istasiñataki kaneja yatisi kun hamsi atins puidiptati ukat hutaka radio San Gabriel awisiri ukasensa vecinal hutani kimsa domingo lurasini kun hamti reunionan parlapki ukamaru tuktayapjaj nakaja. Diam, wali Cuyaquita, a ver, Cuyaquita Maritza, acam censo toquería jepanacaj provincia toquenacan hakasip, hanukaj ancaj marcanacan, may orak alakt aswayap, esto caro que hay tawayap jara. Hicha aksar hanu instanip kanikam, kunslurap jarakit kumanaka sanción ukanaka utkanit, hanicha Cuyaca Maritza. Waliki hilata kunakiteja nia haktap asahan hayukat ma informe final uka wakt ayatani ukharoja Asamblea General Taipinawa uñakip atani kun hamarus chak kaukner nakatejan sensta ma tiempo tharakini hupanakata kaukner nakasane pachapar pult anoyap kija hayukanakata utharakini qawqa tiempo wakt enyan sapchini Asamblea Taipina hayukamar kamauna nakaj ukuñik qapharaki kwat ukharoja ukwa complement eshkani ukat kaukner de hanipin siensasja hayukanak Asamblea Taipina rak amuykip qaphan kwat kun hamarus nanakaj uñik qapharaki ukanak hilat. Wali, a ver, mayam am taweñani kuna pacharus kallant apjat domingo roja y hasta kam hakta awinacampi y hasta maymaya sistanwa utanakana qamat apjañapatak hilat kuyakanaka yapanaka khaturki mis taway qapjarakireja. Ukamao hilata kunakitej nanakaj domingo roja 9:30 de la mañana hayukao kallant atani hasta las 4 de la tarde. Jornala unanaka iranakt apjaja takpacha vecinas upanakaro Nayarut Aires-tua domicilio sukanakan suit appan ukamarjama ratu kirak sarantainta kan qipar ukam saras kañataki hutirinakan kunas necesidad utkis ukas makirakiu ma preferencia hayukamas lut atascarakeniu hayukamarjama unanakawin atsasensawa pharak tupanaka yate pharakiu kauknerite han asamblea taqir hutant apkija hayukanaka kirakiu han yatkit hilat kauknerinaka te asamblea general kwar constant hutap panaka sumiate phekun hamas aka proyecto del censo vecinal ukar lurasiwaye chakuna pachatakis waqt ayat hayukanakot yaqipanaka market phalt asip hayukanaka market desinform saikum desinform atap pharak hayukanaka nanaka complement as yat ere hutap Waliki Cuyaquita Maritza y hasta Caron Jutaquita y hasta domingo, alay domingo, jurpur domingo y hasta Hayukamaya y Sarant Apjata y Atir Kaukan Pinisa Casistan San Felipe de Sec, Ayusta Token Hilat Cuyacanacas Camart Apjata y Atir Ataki, ¿ya? Waliki lat purtanitas kaniwa ukamaraki yaqa próxima semana sukanakan slurapka kwasen sukanakaki sapamayataki nanakapult anipjawaka hicha primera vez ane ukwata payakutimpi utjaskan hayukanakatakis nanakapult asinipkaraki ukhamat yat enteñataraki ukampirusa avisos hayukas hait atarakin ukanak istapjañapatakis makita ma suma consensuad haykom periódicos taipirus hait ataraki hermano kwatukanakam nakun taqenir yat eñatak hayukamata nanakir naqtasipkarak hilata. Waliki Cuyaca Maritza yuspart atata purt anitamat. Walik más bien nanaka yuspagar taus makarka tokt abhatamata ukamaraki yuspagara takpacha marka chiri hilata Cuyacanaka ukampirus nanaka halalt abharax mawa takpacha marca chiris más que todo San Felipe de Seque vecinas upanakarusa hutiri paxi octubre paxina aniversarios ukasutkarakin ukatakis nanaka pult asnip karaki wakapach para Radio San Gabriel toqirus yuspagar abhsmawa hermanos de Radio San Gabriel akam katokt abhatamata. Waliki Cuyaquito Kakip Karaki, ¿no? Ya está Caron Purt Anita, ¿ya?
San Walikiu hermano, mayan puris nipkarakiu, pasen pa domingo paltaskan hermano, katutasip kakar, arus kiptirek kunaratunes, kunafichanes kom hermano. Wali que ellos part atatoja kamata pani kuyakitanaka purt aniwayap haraki kilat kuyakanaka kunate sistan wason Felipe Seque hay sector 9 kamas kuyakisaran tawa domingo roja kilat kuyakanaka umana halip utat miswayap kata ni andax angkarok subhatat señani no ya está haktap teniwa nos pisisa wali que anus pisis kukanka phanya pawniwa hitsup hatat wawana casa hilat kuyakit humarak hilata kanchar halaska anatire hanisa rapatat sarata ukaje haniwa hasta hito token hatat sonan hanis hakkas ma hayu kama haniwa kataran awayam sen so kaut casa Felipe de Sec hay en el sector 9, Sasina, Cuyachita Maritza, Artica, vicepresidenta, pues por Tenuay, Maini Cuyacampi, Gilat, Cuyacana. ¿Cómo estás? Ya está, Maini Gilat, Pacancaraki, Gilat, Kamisaki, ¿qué pan? Buenas tardes, don Ferede. Nayajo hasta tarak masororak jotarakta charake jotarakta Frede. Machaca sarak embolia sa tío con tío sa Fre con Erasmo un tapustaja Erasmo embolicato ya se ocha un más tarde igual para narak chapar embolia chora ya se utapangas que embolia bono hachas como señora pasana yakit señora bakam colchona hicho colchona coranta tas que con hachas que más mo con esa hotap jamai onikta ser familia na kapasa kollaka son tastaga kollaka Manuela sata kollaka Manuela hanko naya Jorge Rakitsa mamita angre hanko sata chen mamita cha kalam pachi kwa jueves kato que kwa chaka kwa kitang chaka el mismo na kwa otita pa hawirat korkatang chaka onikta ser hotap hama familia na kapasa aka hiwasan tiosa chaka Otilia Alberto na otaraktas Alberto otaraktas onikaraktas Alberto Oka documento señora Jewata apanera objeta oka papel na trámites esta Jewata señora oka papel apanera pestata Alberto awistara objeta utilas o kan gaspach la pachiko pomata to kasarakta alo kan ke otitaja listo chak hane consulor hane hachas que hermas mo Chakon lor terekta yo kapa kanchita kan onijas kara ke haneo sart kete alak man kara ke hewanya pak soyas ke hewanya pak kanchita mamet kolleka hewata chan hewata yat ktan chet kon ham hewata mameta ka hewhar kita nanen onijas mameta hewata hangre hanko mameta kan onijas anchita kolleka hakas hewata Chasistra Alberto colega que van a estar de tatao sestra celular se nos onixtaja othane hota porque nada o kama ko san nakastakas kama san nakastmantas karak mestos karak kama kotan lulsisito nakar karakta sera kama que Uma kitipis kamasta hilata. Na sapita que kamas esto, otitan sapita como esto, otan hay tabito señora jaja, otana alto mezcal Santa Cruz Collacio cuaman amsitan que mancan, onixtaje Alberto, o hotstaje onixana ostaje Alberto. Nanega esto jota mai teo hermaso kara awista po hawirat kurkatan kerek sota baha. Se nos familia naka sointap sestaga Jorge Raketsa gaus palane baxmaga Jorge listo cha Otilia jonixtaga chukiagon hakchigata Otilia hay Otilia hakastat na hewata haniyat smato Otilia naya helama Tiomas Otilia
Naya Culiacaja, Wanche, Culiacaja, con sobrina Cajata, Homa, Albertos como sobrina. May tatapa sewata chanchet soli yo kapaka khanche toni khasta varme pampe lampa chico se to colegio con chen ga colegio kwa tatapa to con ka chen ga cha hane hot tate Alberto cha consro tsana cha awestara ba pheta kwa ves enchero con tap khasta ga con aso tenes o caso te pa kwa awestara ba pheta Erasmo. Erasmo awestara ba Kitis hilata ka Rodrigo Saavedra Jupaja. Oka tioga nan tioga oka Ya. Collaca soentewa Albert soentewa hotel soentewa hota hawirat otatamat korkatan hawirat korkatan chakay otapa korkata hawira kam otas chaka korkatan ke otapa cha ukanga familia pa hanukanga chanen yat ktina iskat kay khotstaka la pasar karak list kan nacionales naya kan kama que chacheta A ver, Gilata Jorge, acá Gilata Erasmo Jupaja, Anchitora Sanja, Utana, ya está, Embolia, Embolia parlas que ukat listo parlas que haneo tío Jorge palta señan aymara tío Jorge se tunaroja ya tío saskara palta señan aymarata se to kama kolchona nakontat paga kolchona kolchona partkat akchitet partkat kona kulma pa kenyam kot chek minita galo tanta ekenyan halkatat kama ke oke kesestio ha chani kama ongatat list kama ke san tio san nakas hiwasan hotel tio sa jahai kama Cámara ni Gesa, chitak ma 70 nexe ya, 60 años pachao, 70 años pachao. ya, Guayna que es que cheta señora pa con aljara que chena o sea no evitan aljasera ane ya kap que tewanya pak soya sep que hewanya hotap hamaya onikta ser familia nakapa sotap hama onikta ser esa con azoten oka hotap hama hermanos paisanos hotap hama Erasmo Saavedra, Erasmo Saavedra chayajaya cuatiox hotel onstaga Alberto hotstaga onikta otap otap Pontenegro toka ambstang chakan mangka Pontenegro secciona policía otkan cuatma sartan ukita ambstang chagotapa onikstaga Alberto señora mampe hotap segata otajaro kama acá Gilata Alberto Caja, Oka sobrina ka nan sobrina ka kolyakan wapa oka kolyakan wapa oka antita konsa antito kama que pinsas dayak sa pitakaraket list kana kama sana ka señora ka sewata harak ota night awet señora ha kocha acha otha list otha erer biur declarer eterer biur nera que wawanep karakta alba bentita Manuel Satara que jen hai Manuel apasa chita chen hukana hewata Icha acá Erasmo Juman oka tío nan tío familia oka familia kwa tío naro onjito onjer hotere otakaro otkar onjer wale que está Jorge wale que es hotere otaro Cuacha cheta con sancheta con nana sentiserak treteo ja chaya sentiser paisanos a llegar listo paisanos a aneo ya ka que otat kala korkata hawirat korkatan chaya cha ukangas familia pa aguanta nota con gamba chane cha awas istara pe phambana familia kana que te hakas que te tio na ka pachot hilana ka pachot que ka chena ka ka ukancha pomatan que son se ilaben que ka ukange sanena somyat ota ukangas chan aguanta na familia pa hewarata chane yat na iskatra kan hot kamcha na akan halapasan nacionalas na yakan kama a ver Gilata Gilat Cuyacanaki tiene caso intapta Gilata Erasmo Saavedra Jupawa Usuntata Katasan Chitorazana
upaja chuquiago man camarcan casqui, ¿no? Chuquiaman, Ka- Ponte aveni- Negro, sección de policía, Tocotma, Ah. Cuarsarta, Unixtaga Alberto. Ya. Unixtaga man Sarstanga Alberto, Unixtaga Otap. Chaucangas que colcho na condatas que anio que col que doctora colata doctora de siete listaneo doctora. Todavía más señora Comara que imbulia empezar a racha señora Manuel Sataraquena. Comara que señora Hanegua Wanep Talwa Ventinta Wawane Regatha Aka Ota Kirasis Pan Division Partition Nan Julio Reala Miston Julio Rodeja Julio Reala Jorge Marquez Vibros as a Miston Julio Katnayasa Algase Momon Senos Sargerik Lim Sargerik Pun Sargerik Tocanchito Piensas Estanchita Alberto Sisquito Sargañan tío Col Juliacar se nos ponoro Sargañan se toca Hotchega Collaca Hotchega Collaca Hoteo Chahaneyat Hiwata se Akaskchan Yatkte. Chajumaki Acasapaki Acantan. Pero acá Gilata Erasmo Jupan Guawana Capasti. Chawawana Capacha Utang Hania Yakit Wawana Capas Mayo Yokenikeo. Ya. Kuatani yakit yo kapasa warme pas yakit. Komaka warar taske narok set Jorge. Palta senyan ay marat palta senyan setunu. Hachani kama jai. Cha karoro sara tarde wa kakter sara no importa teo hacha kakta ne konam alcoholam besun senororam pesconan. Cha doctora nakapasila calmante kachorche calmante namasawa. Ya, eso nada más. Waliki ellos parta tatao Gilata Jorge Jupawa Halanewaraki Exatokero Gilat Cuyacana. Yanapta Siñani Capta Erasmo Saavedra Jupawa Usunta Sasina Jorge Newaraki Rodrigo Saavedra Jupaja Yocapao Gilat Cuyacana. Kamasti Gilata Cuyacanaka Yanapta Ñani Gilata Erasmo Saavedra Jupawa Usunta Sasina. Sobre Gilat Cuyacana, Hayukama, Sankuna Hisa, Hayukapi, Yanap Asiñani, Mainikama, Kunata, Asiña Gilat Cuyacanaka, Hiwas Kama, Mainite Usunche, Untir, Sarawañani, familiana Castum Tire, as Kunausate Chake, Hayukakiwayas. Permis mait asesino has halawaitan unitirias velatorio tocan arun pakari cantatitan pero akam usutaki ukak unitaña askewa arus kiptaña panakampis Gilat Cuyacana hayu kamata Gilata Jorge Jupan parus kipt awaraktan y hasta que toquero Jupak Sarawaya o sea coilteriza askewa kam yanapta sin Gilat Cuyacana Kamas kira kinyani pachakejewa ya hasta pachakejewa ya sarant awajanyani lunes urukiu kut aniñani dia ka Gilat Cuyacana campe aruskip ñatak han ars asirinakan ars asip pataki la hora del pensamiento sasinaya de los líderes ayuka wakichawim arabanteja sipka hiwasana campiskiwa wakichawim pichika esta señal maisa toquetja fiesta y mar wakichawirosa humanakar hawilt atapta jutawaya pjam sábado roja y esta chikar kupiro hayuk sa toquen muyunt askara kiñani kamasti hikisin kamapan Gilat Cuyacana Radio San Gabriel Digital.